Gukorwo na gicunji kia andu meru ari mararutira thirikari ya kaunti ya Nyandarua wira ni umwe wa riciria ngabana Francis Kimemia enario undu uria ukite thutha wa kandarathi ya uruti wa wira ya CECs ya athatu thirikari-ini yake gukinya muthia. Imefika wakati lazima sasa tuwe na watu wengine wapya ambao wataongeza bidii ingine katika na teknolojia ingine katika serikali yangu ili mwananchi wa Nyandarua County aweze kufanywa kazi vizuri zaidi kuliko vile tumewafanyia hapo awali, na pia tuwe na mawaziri ambao wanaweza kwenda mashinani. Thutha wori urari CEC wa wonjoria muthoni wa muya, CEC wa mai na maria maturigiceirie Simon Ng'ang'a na wa kithomo Faith Mbogwa gukinyithio nja, Gavana Francis Kimemia augite maugaruruku maya mokite niguo kubotithio binyaru wa wira kaunti-ini. Murute kuruta wira thini wa thirikari yakwa ikainde mwire tigacio marathire utie mundu indispensable thini wa thirikari ya county kana thirikari ona national government ona rais ni augite ithuothe uti mundu taheagwo mushara. Bamwe na uguo aruti wira ma county ino ni mabeto mukana makirwo gutiri giturwa gitangieberio kungitwika mundu ndarakinyaniria kioneki ya kurete maundu mothi wa nambere na kurutira muingi wira. Kimemia aritio bidi ya musemanio na arimi mairia kibaro-ini kia engineer kina ngubu kuri ugite thirikari yake igutigirira arimi mairia ni marumbuyo niguo kugacirithia urimi uyu. Gwitetera Inoro TV, Jitagomasi, wadia wa Murithi.